Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cemaat, bugünkü sabak teması. Menin salmağım. Ar birimizin salmağımız. Tarazadağı salmaq. Menin salmağım, sizdin salmağınız, sizlerden barımızdan tarazadağı salmaq. Menin bir dostum aytadi. Ondan Allah razı olsun. Bir günü men aptekaga kirip, dara alıp atıp, daraga sungandağı akçamdan qaytarım akçanı zdachаны alıp atıp, uşul tarazaga bir düşüp koyayın dep, tarazaga düştüm, akça salıp. Şunda tarazanın bar bilesizdir da. Al taraza, adamda kança may var, kança kaloriya geçiş gerek, kança kaloriyada aşıkça olup atat, salmağa kança, жүрегі kança soğup atat, büt bardığını aytıp bere turgan taraza. Bir uçurda men tarazanın mağa çıgarıp bergen fatura kagazын okup durup, bir ay murdağı aşıkça 1 kilogram salmaktan arılıpmın dep sүйündüm deydi. Antkeni al 1 kilogram aşıkça özüne koşup algan eken. Kiçine. Emi menin aytayın degenim, elestetin. Taraza al, kartoşka satkanda alganda, jana başka bardık nerseni düköndөн tarazalap ölçönüp metirlenip büt bardığı, jada kalsa kömür dağı taraza menen satılat erten. Eger de uşul men düşe turgan taraza amal namazdın, orozonun ölçömün ölçep bere turgan tarazı olup kalsa emne bolmok. Bardığımız bir kafege girip tamaktanganda çıkıp durup tamağı sonuna kene sonra buga daha bir gelmesek bolbayt deybiz. Birok meçitke girip namaz okuyan insan kafege girip çıkıp gele jatkanda tamağı sonuna eken, men bugün son tamaktandım, aябай daamdуу eken. Meçitke girip namaz okup çıkıp bara jatkan insan, men bugün sonun namaz okudum. Men bugün ırakatlarımı namaz okudum deb hiç kaçan, hiç kimimiz hiç aytelekpiz. Jön gana bürö menen uruşkanday bolup girip, uruşkanday türtüşüp çıkıp ketebиz şaşılıp. Irakattanıp namaz okudum, sençi dep anın gözün gügüzüp suqtan telekpiz da. Mına bizin salmağımız Allah'ın alında. Eger de Allah'ın alındagı amal tarazası bolup kala turgan bolsa, anda sizge şapalakтай kagaz çıgarıp berbeyt, sende mınça may var, mınça aşıkça salmak bar dep, al jerde kütüp tetetayar, al jerde oң jana sol jelkebizde жазылган amal kitep çıgat bizge. Subhanallah. Anda menin jakşılığım köppü, jamandığım köppü dep uşul ele oy bar. Al taraz uşunday taraza kıpınday nerseden beri ölçep çıgarıp beredi. Dünyanın tarazası anday nerseni tarazap ölçep çıgarıp kalışı mümkün. Antkeni Allah öz ayetine estağfurullah billah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kim kıpınday jakşılık kılsa anın sowabın da berem, üzürün göröt. Kim kıpınday kıyanattık jaman iş jasasa anın azabın da berem, azabın tartat deydi Allah Teala. Qaran, tarazi dep uşunu aytadi. Men al jerde avtoru özüm bolgan kitepti özüm okuyum. Men avtoru özümmün. Jakşı amalımdın dağı, jaman amalımdın dağı avtoru özüm bolgan kitepti okuyman. Allah öz ayetinde estağfurullah. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kadhan femulaqih. Ey insan, sen Rabbine umtulup atasın. Rabbine umtula ver.
Aldığa şu Rabbin tarapqa but baş koyup umtula ver. Femulaqi sözsüz türde sen Rabbine jolugasın. Rabbisine umtulgandar namazga geldi mıntip. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Kimnin kitabı on taramından berilip kalsa, tarazada Allah'ın aldına varıp, kimnin kitabı tarazada on tarafından berilip salmakta olup kalsa, فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Al en jengil esep men eseptelet. Allah anı şunçalık süykümdüğü kabul alat. وينقلب إلى أهله مسرورا. Üy bülösüne meni kuttuktap koybaysınarba. Meni kuttuktap koybaysınarba. Tozoktan kutulup beyişke joldama aldım dep üy bülösüne süyünüp kelet. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Alemi kimnin kitabı arka tarafından sol jelkesinden berilip kalsa, فسوف يدعو ثبورا. al özüne ölüm tilep, kırgın tilep dua kılat. Uşundan göre jaralbayla koygan ekemin. ويصلى سعيرا. Al en katı kısıtılgan dozoka azaptaladı. إنه كان في أهله مسرورا. Ankene al amanat dünyada üy bülösü menen şattıkta, kuvanışta, mayramda ömür sürgün sayrandap. Dünyadaç İza ra'ayta wazdek qad zada tatahassar. Dünyada üyüңüzdögi tarazaga je salmaňyzdy bilip alyň dep 5 somluk tarazaga düşe kalsaňyz, giyimçen uşunday çygyp atan bu dep özüňe bir syra garaýsyň. Bir hapta murda garanyk içinde goşup koyupmun dep. Laytani lam astahin bi hadihi alwajba. Men oşol geçegi tamakty jebeyle goýsam bolmak. Laytani dawamtu ala harqi duhun bir riyada. Sportga kiçine maşygyp sport menen çurkap kiçine maylardy getirsem bolmak. Laytani ittaba'tu himya. Atçın arman. Diyetany bekemere karmasam bolmak dep ökünöbüz. Amma fil ahira, ahirette olsa egerde günöňüzdün aşykça bolup jatganyny görseňiz, andana laytani lam astahin bi hadihil ma'siyah. Usul gününe jasabay goýsam bolmak eken. Wa laytani dawamtu ala izalati az-zunub bil istighfar. Dünyada sport menen salmakty getirgendey, munawul günölerde dünyada istighfar menen getirip albapmyn. وليتني داومت على إزالته ليتني اتبعت حمية عن المعاصي. Dünyada salmak saktoo üçün diyete saktaganday dünyada jürgende günölerden diyete saktap koyupmun deybiz oşonda. Diyetany tamak açtan emes, diyetany günöge koyuşubuz kerek. Günöden diyete kılıp saktana turgan bolsak, oşonda bizdin çыныgı salmagыбыз amal tarazasında kıyamatda salmakta olat inşallah. Soğuz. Al uçurda bunu al dünyanın amanat tarazasında bolup salmaktı tömöndetip kötüre turgan uçur emes. Al uçurda bir ele salmakçıgat andan aşıkça da bolbayt, kem de bolbayt. Ankene Allah öz ayetine estağfurullah. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Kıyamatta biz uşunçalık nazik, uşunçalık tuğra tarazalarda koyuyoruz deydi Allah. Andan hiç kim kıpındaydı zulüm görbeydi. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. Sarıkıçının uruğunçalık жақшылық kılsa soğuğun berem. Sarıkıçının uruğunçalık jamandık kılsa azabını da berem. Sarıkıçı degen çöp var. Soğuş mezgilde 40-41 yılları. Adamlar buğday arpa tappay, sarıkıçını terip çöp al, şunday boylu ösöt. Bunda maşağın jarsaňar içinden ayaway mayda dan çıgat, sıydılanıp koldan düşüp ketedi. Sarıkıçı dep
Ança-munça tişiңдин кычыгына калып кетсе, билинбей турган кичине дан. Кыпын, хардал деп ошону айтат. وكفى بنا حاسبين. Эң мыкты эсепчи биз болобуз. Эч кимди зыянга учуратпай эсеп берем дейт Аллах Таала. Сүйүктүү бир туган. Анқис вазнак, вазна дунубик. Күнөөңүздүн салмагын кадимкиде кыскартайлы, азайталы. Аны истигфар менен, спорту менен эмес, спорттун ордуна көбүрөөк нафил окуу менен. Ашыкча жүктү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абударга айткандай: "Эй Абудар, жеддитис сафина, кемеңди жаңыла, тобаңды жаңыла, ниетиңди жаңыла. Фа иннал бахра амиq, деңиз акайын аябай терең. Худиз зада камилатан фа иннас сафара баид ай тавил, азык затты көбүрөөк алып ал, сапар аябай узак, мүрзөнүн астында көбүрөөк жатып калышың мүмкүн. Ва хаффифил хамла ай захрак, фа иннал aqabata кауд, керексиз жүктөрдү жайы келсе такыр албайлы кой баштыгыңа, анткени ашуу аябай бийик. Керексиз жүк деген күнөөнү такыр жасаба, сурак сабал тараза аябай сени кыйнап коет, ашуудан да жаман. Вахлисил амала фа иннан нақида басир, жасаган ишиңди кожо көрсүн, эли кусун үчүн эмес, калыс Аллах үчүн кыл, Аллах каерде болбосун сени көрүп турат. Ахил карим, сүйүктүү бир туганым, анқис вазна зунубик, күнөө салмактуу күнөөлөрдү жоготуң. Саккил мизаник, таразаңызды салмактуу кылың. Би хуснул хулуқик, адеп аклагыңыз менен. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таразада кыяматта момун мусулманга өзүнүн адеп аклагындай салмактуу ибадат жок деген. Саккил мизаник би кыраатил Кур'ан, Кур'ан окуу менен таразабызды салмактуу кылайлы. Мисал азырныкі, чыгамыз сабак бүткөндөн кийин, ар кимибиз аргында ашканага кетебиз. Анткени эч ким курсагын капа кылгысы келбейт. Аябай сыйлайт курсагын. Мисалы, наакул саласа важибат линабqa, жашаш үчүн, күч топтош үчүн бир күндө 3 жол тамактанабыз. Кээ бирлер 4 жол тамактанат. Эмнеге десе, курсак ачып баратат. Ичимден кабар келе баштады, жаман болуп атам. Көзүм караңгыла баштады, кичине теңселип баратам. Деп эптеп эле тамак жеш үчүн аргана шылтоо кылабыз. Жашаш үчүн тамак жейбиз. Фалимада ла нақра 3 сафахат линарqa. Бир күндө 3 жолу тамак жеген менен, бирок бир күндө 3 жолу даража көтөрүлүш үчүн Курандан 3 барак Куран окуйлы экенбиз. 3 жол тамак жейбиз бир күндө, бирок бир күндө 3 барак Куран окуй элекпиз. Азыр чыгып бара жатканда бир эстенчи, бүгүн мен канча бет Куран окудум деп. Бирок сиз эрте мененки чайды ичкенсиз да, ошондо бир барак Куран окуп койгондо бир барак болмок. Азыр абит түштөнүгө кетип бараткан бир барак, кечинде бир барак болсо, бир күндө 3 барак Куран окумакпыз. Кыяматтагы тарабызды Аллах Таала салмактуу кылсын. Амин. Аллахумма иннака афувун карим, тухиббул афва фа'фу анна يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.